Mnyabuna umuroberi bw'abananchi bokobwatuka ebirengereri byabo igoro yelichiko eliabekire bosi bwebunge umuswada bwogosangereria ebirengererio maiga yogoikirania amagendero nigo umuroberi yo okoreka sichiabisi chia CDF ebunge ya West Mugrange County ya Nyamira nigo umubaro monene bw'abananchi korase ebunge ya West Mugrango bwesokia nago ikirana ase chinseme chyo chia CDF asibabwatuka ebirengereri byabo asabange babo batebire bunani go lichikerio libwenete kubwatuka chinguru chinene mono wotia asabananchi kubwatuka ebirengereri byabo asomoroberio onde bwensi ogwekiranirwa ne serikali nige gikalekyo kyabagekora ne committee eyetenenete amangana yelichiko ase bungenene anemono abajumbe gati yabo Otiende Amolo webunge ya Rarieda Mojumbo Mochore wekiamagia ODM Kipchumba Kimuge Mojumbe Stephen Mogaka webunge ya West Mugrango abagenderere kora umurobelio yo ubona iga mulikito Stephen Nyarike Mbunde narogotoigorera amaya enseyemo Asege karekyo kiarawane kamati eteneta mangana yerichiko ase bunge nene ase gati y'abajumbe bari baikirana yorarieda Atienda Amoro Mojumbo Mochore bwe chama ya ODM Kipchumba Kimuga mono mojumbe bwa Roro Moske Stephen Mogaka ase yakorekana samagaja CDF imeyo mocho Nyamira ase yari baga bamenyi banyamira kubwatoka chingwa na cyabo atekana no muswada umoyia oyu barengetie go chiwetie bill asomonu wekenyandanza bu public participation bill. Mimi ni majority ya bunge la mwananchi Nyamira County. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. The need for independence. Those people who are taking care of this bill should be given independence by the constitution. You find that the government the opposition side they sideline on the other issues concerning the bills. Bantu babere batatu naro tega yabo nyamato babere batatu ngabakora ngiri hoteli ngabasayini nga public participation nje nakane tega wala ekiyaya nje ko barangiri wenzi bakora mutatu akolire ba Kareke kimongele tanya ngomongele tanya na ichumba yoro kya bantu for example unebito kwenda to ko wa sefe ya Kenya. Kabla tunaelewa ama tatizo tunapenda kuja kupitisha maendeleo sisi wenyewe ningependa kusikiza wa wetu na watu naona kutoka hapa basi na vitu tunahitaji Baro munge horia sokia nigo hoyo koboko kobomo wanjirana ebir yerache kwa umumenyi kobaga kubwatoke birengereri biaye maiga serikali etarakora kinde yonsi gento bareire obuya borache ko baboko baroro anemono kurigereria gati ya biria bitungetie umumenyi bene. That going forward, public participation amendment bill is a very important bill, especially within us. Kwa sababu siku mingi tumefanya kitu inafanywa kabla ya kuudhisha wananchi. Sisi tunashukuru Mheshimiwa Steve kwa kuleta hii maneno tujumuishe wananchi kwa sababu tujue nini serikali imetuletea na nini ambao serikali itatufanyia. Itakuwa vya hivyo. Resources pesa kigo tumeka na kitwacha kobori na ikiaga kikorwa jena na bateba ina na serikali ya torose ni pacheti akerege kiyogocha amaje munaya atoko isakana muderi yatoko yone transport mwana icho yamira Manyani gega tiende nigo baerera sabo bwegenu abo gwikiwa kigima kwibirengereri byabo goika kurigereri waso mwerio azekeria bakweranga nigo babaira bakubwatoka chingwa na sebirengereri asekorende keri kirase bunge nene yanyorekana nga birengereri byabo mbiriko bekwa so roboti ro mwerio ipi iko swala kabisa. Nataka kuambia mbunge wetu akiwa one of them kwa hii legal team ipi tumekubali kama wananchi wa Nyamira hasa wa West Mugrango ukipeleka huko bunge kufanya hiyo amendment, tafadhali msoi yoyote mtengeneze vitu yenu ipeleke
Nigo bono ibirengeri bigosangeri wa sense ya Kenya birachi koirwa na cross war roboti urachi ko baro kubwato kwa na koeranga gose ebir eyo ne chikoroserwa hase ekatiba ya Kenya. Na hayo maoni mmetoa tumeyasikiza na maanani. Steven Nyarikiembone, Ensoko TV, West Mogrango, County ya Nyamira.